اخواني صلوا على النبي يا جماعه عايزين الجد. احنا هنبيع الفراخ البيضاء كلها دلوقتي بخمسينات قدامكم. هات لي شنط. بس عصو. صباح الخير يا عم على مصر. يا صباح الفل على كل اللي بيشوفونا. الكسبان شقيان، وانا عايز اقول بالرضا وباليقين ربنا يرزقنا بيسيطر على الفراخ. وصلت بيه القدره ان يقول للفرخه اسكتي فبتسكت. ابو انس وزير الغلابه، وزير الحنيه اللي بيخاف على الناس وبيحب الناس. صباح الفل. صباح الفل على مصر كلها يا ريس. الراجل اللي شايف ان الغلابه لازم تاكل، معاك هتاكل ما معاكش هتاكل. قول لي بقى انت ايه الحكايه عشان الناس في مذيع الحرم محتاجين يفهموا. صلى على النبي. صلى الله عليه وسلم. اول حاجه جمعه مباركه على كل امه محمد. تاني حاجه انا بوجه الرساله دي بتوع الفراخ بقى عشان اللي معاه ياكل واللي معهوش ياكل. زود عروضك، كتر فراخ، اكسب قليل، بيع كتير، كله ياكل كله يكسب، الدنيا تمشي مرضيه. غير كده مش هقدر اوضح اكتر حاجه اكتر من كده. طب نفهم بقى في العروض عشان الناس اللي ما تعرفناش برضو يعرفونا العرض. قول لي انت، قول لي عامل عروض ايه؟ اول حاجه النهارده عندنا فراخ بلدي صعيدي اهيت. الفراخ دي عند اي بتاع فراخ، اي بتاع فراخ على مستوى مصر ب 140 جنيه الكيلو. عشان تجيب فرخه 2 كيلو زي دي هتجيبها ب 280 جنيه. احنا هنبيعها النهارده ب 125 وب 150 اكبر فرخه اللي هي 2 كيلو ب 280 احنا هنبيعها ب 180. لا بجد؟ والله العظيم ابقى على ارض الواقع. عايز اللي عاوز صح كمان دلوقتي من الجماهير اللي واقفه دي كلها وراك اخواتنا وزبايننا، واللي جاي من اسماعيليه واللي جاي من عاشر واللي جاي من كل حته ياخد. عندنا بطه، هات بط من جوه. عندنا بطايتين دلوقتي، البطايتين ب 350 وب 400 جنيه. البطايه لوحدها مجمده في الهايبرات بره ب 400 جنيه. يعني انت يا ساحر؟ مش ساحر. هي اول حاجه حكمه عقل ربنا لقيت كده. تاني حاجه دعبس في المزارع هتعرف تجيب الشغل ازاي كويس. تالت حاجه بيع قليل. بيع كتير وتكسب، بيع كتير هتكسب كتير. في كتير. مكسبك اللي انت هتكسب قليل هتبيع كتير، هتلاقي المكسب ربح معاك وهتلاقي الدنيا زادت معاك. ابو انس عامل نظريه يا جماعه جامده جدا. عاملين بطايتين زي دول النهارده ب 350 جنيه. انت لو جبت فرخه من بره 3 كيلو قبضت من الجاهز. لو جبت بطايه كمان 3 كيلو من بره هتجيبها ب 400 جنيه وب 500 جنيه. انت بتبيعها بكام؟ انا بايع البطايتين ب 350 وب 300 وب 400. طب قول لي كيلو بانيه. كيلو بانيه ب 100 جنيه ب 80 جنيه ب 50 جنيه. بتهزر؟ وكتاب الله معاك هتاخد معاكش هتاخد بالبركه. كبد وانس ب 120 جنيه عندنا النهارده ب 50 جنيه الكيلو. وكبد وانس بط مش كبد وانس فراخ، اللي هي كبد وانس المفروض بره ب 150 جنيه. احنا هنبيعها ب 50 جنيه وعلى ارض الواقع. ما تجريش مني. ايه البطايه دي بقى؟ البطايه دي النهارده احنا هنعملها ب 175 جنيه. شامع صلى على رسول الله. احنا هنعملها البطايه النهارده ب 175 جنيه بثمن فرخه بيضه 2 كيلو بتاخدها ب 200 جنيه من بره. لا احنا هنعمل بطايه 3 كيلو ب 175 جنيه. صلى على معاه ياخد، واللي عاوز بطايه ياخد، واللي عاوز بطايتين ياخد، واللي معهوش خالص هنديله. بس ده مش هينفع نصوره عشان ده حاجه بيننا وبين ربنا. الله يكرمك. فرخه بيضه لو انا عايزها للبيت عشان ظروفي تعبانه بكام؟ عندنا فراخ، هات فراخ بيضه. عندنا فراخ بيضه من اول 40 جنيه الفرخه و35 جنيه لحد 70 جنيه. انت كده عايزني امشي؟ والله بكلمك بجد. والله ما في كده. والله عندي زباينه كانت بتاخد ب 10 جنيه خلوهم يتكلموا معاك لو عاوز. طب صنع الفراخ. اهو الحاج صاحبي وزبوني عندي اهو يا عم. الراجل ده عنده الفرخه بيقول لك انا ببيع الفرخه ب 40 وب 50 جنيه. ايوه الحاج واقل من كده كمان، ويطلع لله كتير. تحلف؟ اقسم بالله اقسم بالله الناس اقسم كلها بالله. بتاكل. نعم ده حقيقه. ما سمعتش في حياتك حد عمل الاسعار دي في حياتك؟ لا 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 لا، شفتش ده كده؟ راجل كريم. بص بقى انت اكلت فرخه ب 20 جنيه يا حاج؟ ايوه ب 20 واقل جنيه؟ كده واقل من كده انا كمان. عايز اوصل رساله بس لبتوع الفراخ اللي بيقول لك احنا بنحط ميه وبنبيع فراخ ميته والكلام ده. اول حاجه الفرخه الميته تبقى زرقاء وصودا طينه ما ينفعش تتذبح. تاني حاجه الميه دي اساسي عشان نغسلها من الزفاره، لكن احنا ما بنحطلكش ميه عشان تاخد بالميزان. احنا كده بنبيع بالفرخه من غير ميزان، بالفرخه من غير ميزان. فالميه معانا مالهاش دور، عشان الميه دي بتبقى لها دور مع اللي بيبيعوا بالميزان. عشان لما يدوك فرخه كيلو ونص ويقول لك دي 2 كيلو فطبعا هبان، فلازم نظبط لك ميه عشان تبان اللي هي 2 كيلو. لا وانا مصدقك لان انا راجل بفهم في الاكل. يعني النهارده لما تقول لي كيلو البانيه ب 100 جنيه ازقه ميه ازاي؟ كيلو البانيه اللي متقطع قدامي شرايح ولو عايزه صدر على بعضه بقول لك هديهولك ب 100 جنيه، ده يتزق ميه ازاي؟ انا بقول لبتوع الفراخ بس رخصوا عشان الفراخ النهارده ب 60 جنيه وب 55 جنيه. يعني انت لو بعت الكيلو ب 60 جنيه هتكسب 5 جنيه في الكيلو، اكسب 10 اكسب 15 وبيع ب 75 وبيع فرخه. ادي الفراخ البيضاء النهارده دي عندي ب 40 جنيه الفرخه وب 50 يا جنيه. حاج بقى. اه والله العظيم. طب عايز الجد احنا هنبيع كمان دلوقتي. صلى على النبي.
اول واحد هيطلع 50 جنيه كل واحد ليه فرخه. اسرع واحد اسرع واحد. طب هم 2% هم. هاتوا شنط، طيب هاتوا شنط، هاتوا شنط.